thobela ka moka re ke le dumedišeng a ba gona diphiri di a tswelela bana ba modimo diphiri di a tswelela ka nnete a wa ntate mokoto a wa modimo o re thušitše ra kgona go thetša moya o galela gore ya go leboga le wena a ja boa a re thaetšeng o mo le ena šo wa mozecc e be e le molezecc o bolela leeto la gago le ena re mo topile ka kwa diswaelong ka mola ka mo e le gore ba fana mae ra eletšana ra hlabolana ka ge ntote mokoto le rena a re dumeletše a nke re mo thaetšeng šo ga a tlo re fa sephiri sa secc re tla le fa part 1 tla boa gape re tlo le fa part 2 maatšwela pele a sa bolela ka taba tša secc ka kua le nna ke a gopola ka lela matšatši ke ile ka bona mo torong lekganyana a mpha lerumo gore mo ke feleletše baloi ka baka la gore šomo o bolela ka tabe tša baloi tša eng ka mo re mookwe gore ka nnete awa ka kua bana modimo awa a ba rapele modimo ka nnete ba fele ba re kereke ya gola e re ya jwang e go iša ke taba ke hlabelo tše ba dirago batho ba nyamela a re mothetšene ga a re fa a re tsopolela ka mokgo a tsebago ka gona le ka mokgo leganyana a bangwe a re mokonši o wa latela tanko madume mo Letšheding Radio, madume ntate Mokoto le baeteledipele ka moka le babamedi ja ke tlhalositse ke re ka ke le boloi ke ntho e wa gala different ke gore ke ka ditsi di tsela le bitso la modimo mare modimo a se di tsela le bitso la modimo a se modimo o buang ka ena go bua ka modimo a go bua ka ditšhokolo godimo go bua ka modimo wa bo lekganyane yaka ke deng ka nna moprofeta ya re kganyana nta rena ke ya le moya gona spiritual leader ke le moya go bula kereke le nna ba profeta ba ba kgonang go gothega go kgona le ba profeta ba ba kgonang go bona diphiri le makunutu kgona mo profeta kgonang go bona bo satanism la ka boloi bona bo satanism tse di tshosang ene a ke le botse nnete ha o le motho o le mosione o bona diphiri le makunutu o tshelela go etelele o ka se tshele nako e telele itse di go nna wa go tlhokafala o re go sola motho o re wa go nna pantiti nna motronko o re wa go nna letagwa wa go nna sefebe wa go tsenwa o re go nna se sengwe o re wa go nna se sengwe ya ka nna ke se ke le mo go le tsentse gore ke di ipone tsena matlho a mabedi go na le setšhulara e nngwe e reng basione ba tlhola go tsamaya dithaba dinoka magaga ene e ba ke tla ke lebisitse ko dibateng kana ke bua ka dibata yanong ga ke buile mosione ke ntseng betšhe a sa itse gore a nametseng terena se itse gore terena ya kae ke bua ka dibata yanong banna ba ile gore ga go le thata go dirisiwa bone lenyalo a itse bontate gore ke ka ditsitsi ke yone romelang go dinokeng go ditshame go magageng mme le kganyana ke ka ditsitsi yone ga e romele ga e teme ikarabela mo dilong tsa go tshwana le tseo mare wena o itse sentle le rona re itse sentle gore moyo wa ke re ka ditsitsi go ne romelang batho go dinokeng go ditshame go magageng re itse sentle 100% re itse sentle gore ke moya o le romelang batho go mare ga go taba go na tsitsi lengwe moruti ya re ba lana setšhulara ewa ya gore ska tsamaya dinoka ska tsamaya dithaba the following year re ene go nokeng ntwe mmakatsang ke gore ba e bone ba tsamaya go dinokeng mara ba ska tsamaya ke re masione go na dimenyane tshamekiwang mo kerekeng e le mare ke morabarabanyana e le matlhalenyana le a tshamekiwang ayang kereke
le ka tsitsi la metlholo ga se ke tsamaye ke utlwe go tse motho o tsene o kolobetse mo kerekeng ele ba tlogela bollo ga se tsamaye ke utlwe metlholo le di-messenger tse kileng ka di bala ga se ke tsamaye ke utlwe go bua ene ga o tla mo kerekeng ele o le moloi ga o sa tlhole o loya o nna thithela kore o nna professional yaanong o nna thithela kereke ele nna lekganyana wa tla mo gona bula a nka ya dipina ene kganyana ga bue le mang le mang ba itse masiona rena ga bue le mang le mang lekganyana ga bue le mang le mang batho ba ya gore ke ba gago ba kgethile sela yaanong na o kgethile o tlo bua le ene jaaka nna ntha re ba tla mpha maatla a gore nna ke bula kereke e leng yaka mare ke le ja gana ka sina o itse kereke ga se gore ya re thusa batho kereke e re bakela mathata a re bolele matlhela ga satane o dirile go ya ka baebele satane o ile a o bolotsa mogwanto e le gore Jesu modimo o dirile motho yo mongwe e bong Eva ga a sa ba redisa satana a re bolose mogwanto a itse gore o le hatsing batho ba le hatsi ga bana kitso e ntsi o le hatsing a bona gore o tlo go na le bodulo o tlo go dirisa matlhale a modimo na a dirisa mara a dirisa ka tsela e nngwe go attracta batho a dirisa leina la Jesu leina la modimo mara a tseba gore ga se modimo ke ene satana o na le lewe a operatang ka teng o operate matlhale o operate semafelo so a itse gore ba ba ntse o tlo ba ingwakela o tlo ba tlo go mo rapela ba nagana gore ba rapela modimo ntse ba rapela ene satana nke e nngwe gape ka ke ka tsitsi ka mo moria go na le go tsenya batho mo chilising teng ba tsenya batho mo chilising ga o dirile selo iswa chilising ke mo chilising ga kubediwa mowa zwa mo le paralyzed mo zwa mo le yo o zwa mo le o na se tsena gore go tle man go tsoma gore ntshongwe le mo ka go diragala o tswa mo e bed ene a ke re botseng sephiri masiu re ngelo a itse re ka dikopana go na le batho ba ba nyelelang batho ba ba ya kae batho ba ba ya kae go ba sa kreiwe go la ba kreiwa batho ba modimo ba ya kae siame a ke tswa mo go yone eo se ka tsena tsa mo go yone e siame ke tswa mo go yone la yitse le nyena gore batho ba nyelang go modimo dire ke a se tshitse go heletse e gola ka taba e tshwanang le the more go na le sacrifice mo kereke ya tsitsi the more kereke e gola modimo ha ayo mo the more go na le sacrifice the more kereke e gola ke ka tsitsi every time go na le accident dikopano accident kore go kopane mo kerekeng tshepa modimo le sepe ra masomoso o le godimo le lefatshe tshepa modimo le godimo le lefatshe senata se se go sa le godimo ba tsetso tle mo go ene o tlo go tsamaya go ba mo le kganya ke motho tshwana le ene o le gona go dirisa ha wena o ne o setse moya wa gago o bile le tentse ga kganya ga se modimo moya o le kganya o dirisa ke moya wa beast e nang ke bona go metsing ke bona mo molapong
profeta ntsa ntshana ngwana ke se bone tse ke kere ke sephiri ke botsa mo profeta o itse ya gore ke bone se se tshwanetseng ke one ntho e dile gore se profeta se le teng mo kere ke ya tsitsi so bana ba modimo thapelo ga ile mo kerekeng modimo hae khomo ke e ra ya rorisa e bong bail satanist khomo e rapela modimo ga e mo dikerekeng bontsi jwa tsone ha e mo tsone bontsi jwa tsone e se tse tsotlhe mare bontsi jwa tsone tse ke di itse modimo ha e mo tsone modimo ke motho yo mongwe le satane ke motho yo mongwe le mo le matlhale a gore batho ba ntse ba dumetse gore modimo teng mo kerekeng le modimo gae ke yone tsela gore ke ke le batho ka yone e bana beso sokolo ga re sokologile re batle Jesu re batle modimo se re batla modimo wa batho yo re sa mo tsebeng re na metse teng rena re sa itse re tswa ka mo di-comment tsa me ke a utlwa batho ba bua ba ntha ba rena ke ba heletsa data no musione na metse teng rena sa itse gore o ya kae masione ba bantsi ba na metse teng rena ba itse re ba ya kae masione di itela ba ditse nna ke ditela tse dintsi tota bo di Taiwan bo di Chabalala bo di Making Floor bo di Bomo bo di King Size bo di Sese bo di Boutu e mo ba re keng wa itwetsa o nna jongo ba itse go to nna jongo le ngwana re go nna jongo itwetsa ka di dintsi tse ke di itse a ke bui hela ke dintse batch ba experience ke bone nna experience tse ke di bone go ntse go ke go bone masione nna a ke bui hela ke khoga mo bore go ke bua ke re ke modimo wa go di heleng ke modimo wa go satana ke ngwana ga satana mo rumile so a re tloga go dira go kare o rumile ke modimo ha itse le kganya ga itse modimo modimo le motlama hela kana o kgona go bona go ha gore modimo ene motho ha modimo teng ha modimo ga mare a go taba go siame taba e nngwe ke e ke yang go sa botho ke tle batla go hella mo tseleng ke a moriri le wele kganya tsena ka matlhale ka teng ke anthare ne o diretse mahao o di direla mahao ya ndaba tlile go swa be se kgago e prof chaff ha ne re tsamaile e le mafia ka teng ke a blame motho yo mongwe moya ke ka ditsitsi ke gore o tshwana le company security o tshwana le mine le gone o e gona motho o se nang a blame go morago tla le motho o blame le ke ka ditsitsi e hela yalo e nna motho o sa a blame go te mme wa tsetsa ka tena ka koma mo bisi ona mo ri ya ka ga ke tsa mo ri a ke lo botseng bonnete batata mme le ga tsamaya ka koma le khanyane go matlhala a neng a re wa tshameka a ile a mo tlhola mo tseleng a bona matlhala a ntlhola ba itshika na ga ke mo profeta since le ke nna ne ke le spiritual leader ke itse matlhale a le spiritual leader na ke buile mosione hela ke bua le spiritual leader ya yena le khanna go ka tla le bile ena a la le tseng khalatella mo kereki ya kana na mo kereki ya ka ene ke le mo kereki ha ke bua se ka mo kereki ya kana motho o na le tsena se itse re ya kae go a ditse ka mo tletsa ka mo dikaetsa no ke sa ke magere mana mo even 3 days talo e tlo phetaga ena go dira gale ya la the same ke sa ke mo sa ke bua gape ke se bona o se itse o se ntirela tso kaetse o nkaetse ke bona se ba tsere o rapela modimo no modimo ga se ke mpola se ke o mo sione mo mpolela ka modimo ke mo sione ke bolela batho ka modimo but there is no God there
there is no God. Modimo ha yo. Mme wa blame ana tsi ke mo letong la Moria, mme wa blame ya kana ke na pletse re spiritual leader. Nna ke itse matla spiritual leader. Spiritual leader di sacrifice ka maphelo a batho. Go ke di gole. So dilo tse dingwe a se dilo fela. Di nyaka botlhale. Nna ke itse gore matlhala tshamekileng ke mare ke itse di malala. Tale hawa le gompione yana Moria ke bele na ke sa bele na go mo. Since from until last year 2024 ke tswana ke be go Moria. Ene o etla mo go nna ene. O etla mo go nna. Yaanong nna ke bine motho o tsentseng batch. Ke bua di le kganyana self straight. Le taba gore ga go bua le kganyane ke modimo gore go nna se kgwele gona go nna se mo go nna le tswana ga ina go tsana be direga. A nne le tsamae direga. Yesu na ke tshepile Jesu. Ha ke rapela Jesu. Ke tshepile modimo. Ene ne ke di mosione kana go le ke di mosione. Ne ke etsa o kare batho ba go ga ka accident. Na ke tsamaya le wena ene kare o ka accident. Nna ke tshele bona o tlhokagala. Kande modimo ga yo. Kore ene ra ke tsamaya le motho ene kare o di kare ka wa re thu. Motho wa go tlhokagala nna ke na go tlhokagala. Ne ke na that faith. Kore ne ka le tshepo e wa ntle. Ya le tumelo e. Uwa. Mo ke re ke ngene go na dilo tse dintsi tse di diragala bana ba batho. Di re diragala re di metse ga re itshokile yang. Ke na go re buya. Mara bangwe ba utlwa re mosimane o pagame platform o pagame nnete. Bangwe ba utlwa re motho mo nnete. Motho mo nnete. Le taba gore ra patala go di-channel radio. Re patalwe. Re bua boteng jwa dilo tse re di boneng. Na ke tlhoke tšhelete ya gago pele ke iperekela. Ha ke tlhoke tšhelete ya gago ke iperekela. Senke le re ga lo bua re be re ra patala. Re patale sepe. Re bua matlhala ga le kganyana. Ga re buile ena masio. Re bua le mongwe a kereke. Re bua le mongwe a kereke. Go nna go ngwe le kganyana rona go tla mo go nna a tla nkgama. And ha nkgama la ke re rapela ke re le kganyana. Bile ka re ke a mo gakatsa. Mara ke re Jesu Kriste. O go mo utlwa a ba emela go thokwa re. Ga go nka ka mariga. Ka magana go ngwa mariga yana. A tlile mo go nna. Kana go ya mariga a tlile mo go nna. Ha a tlile mo go nna. Wa nkgama gape wa boa ene ke a mo utlwela hatse wa nkgama. Ke re Jesu Kriste. Ha re ke bana ne le la mo heketsa bana o kwara go nka ne le la mo heketsa. A ntlogela a emela a mpore go le boteng kwa. So ke tshile le bota kwa. Ha ke mo sa tlhoga ke re e mo kreya a ntshebile ya. So go ke nna nteng go ra le kamore. Mo ka moring ile go na Apollo. Wa Apollo go ke nna nteng go. So Apollo e highlight elaeta mo ke leng teng. Elaeta mo ke leng teng ka more ka nne le sedi. La ka tsa madi wa latlhela tso go a bona. A di pampiri wa go a bona. Yaanong ha ke re ke bua le wa sia. Na intentional ke bue le ene wa sia. So ha sile yana ke ipotsa potso gore why a tamile a si. Why tamile a si ka gore nna ke batla go bua le e mmotsa gore a mme modimo
ke ena go rutang dilo tse ke botse potso gore a mme modimo ke ena mo rutang dilo so wa sie o tswa ka kgoro wa sie yaanong ene gape ga le ntho engwe mmakazang ke re ka setsisi e nouta sengwe e nouta baebele ga ba dirise baebele ba nouta baebele o shebele gape le kganyana ka nako ele ya ga Motsepe Foundation o tsamaya ka pampiri gore something like a tablet o nouta dilo moo ke makwalanyana a noutilweng go na le makwalanyana a noutilweng pampiring a baebele gore o nouta baebele baebele ga go dirise baebele go noutiwa baebele too much and baebele le ba e noutilweng go noutiwa makwalo tswa ko baebeleng the most a dirise baebele e nyela mmona ka Motsepe Foundation gore ga a dirise baebele o nouta mankwalo a baebele o nouta mankwalo a baebele ke sa buiela ka ene le baloi le bone ba teng gore moloi ga a tswa kwa tsena mo kerekeng ya letsisi ga se tlhole le moloi ke thithela yaanong gore ba mo rutelela yaanong gore a nne bogale yaanong ga re itse a re ne re rapeleng bana beso a ne re rapeleng modimo ke wa rona a diwa ka masomosomo ra ba rona ba magodimo a ditsela go le rorisiwe puso ya go e tle ete ene go rata ga go tle go diragale hela jaaka ko mo lefatsheng go tshwana go le godimo a re be moya le nama le pelo mo go ene tla re utlwela botlhoko o tla bo a re pholosa a re ntsha mosong wa lefifi o re tswang mo go yone o re le mogarang gago ke a tshepa bile ke a diwa modimo wa rona o tla re utlwa mo tsatsing la gompieno amen